Ma-Afrika mahle niyaphila. Bafebi mina ngicela nje ubaba umcineka azongikhulumela lenkulumo. Ngiyacela. Abafana the boys guys ake ningitshele makuthiwa nje niyashada mina ngingashada nomuntu oyitshitshi noma nje noma ngubani umuntu lo muntu oyisobuzwasho ngithi iyawasha. Ngizomenza mina umuntu ongaselitshitshi. Ngizomenza into engaselitshitshi mina. Ngisukele nje umuntu ongaselitshitshi. Kufuneka itshitshi manje. Hawu ngizomenza mina umuntu ongaselitshitshi lokushila ngengane ezo4. Ufuna itshitshi mina. Ngengane ezo5. Abazali bamafuna ufakazi ukuthi ngishada itshitshi. Hayi phansi malume. Bangabathola endaweni yabasemhlangeni. Okay malume ingane zabantu abathatha umtshitshi bazo bayishiyela bani? Bathatha ubani zona? Malume bathatha yimi. Babafuna amtshitshi la ngempela insizwa. Nafuna iyenza into engasifuna. Manifuna amtshitshi nathi sifuna insizwa. Nathi siyinsizwa phela. Manje ngizobona kanjani? Anhlolwa. Hayi wemalume. Uzoyibona nje uthi ukuthatha umtshitshi obubulandelisa ngenkomo zakhona. Ngoba nina ethi senifuna ukushada amanje. Uzothatha itshitshi usuthathile. Uzothatha. Sobathenga emhlangeni. Isayithini ke yona. Nale ngane shane insizwa ke leyo. Usukuphi ke sobathenga emhlangeni. Soyibona ngani? Soyibona ukuthi igqoka ibheshi ingayifaki iandi. Yona insizwa leyo. Futhi uzokwenza lokho. Nama ngifuna itshitshi vele ngizokwenza. Na uzobona ngomzimba uthi awufuna itshitshi. Ayikho. Futhi umuntu nje selala nomfana. Uhleza abazali bakhe. Hayi okay. Mase bathatha bakufuna ukusahlolo. Hayi. Ngeke papa phela siyayona ngesiyeke ukuhlola but abandaba ukuthi bebithi singenzani bese bayabaleka umntana unamatshitshi masimbaleke sifuna nini amatshitshi abawucinga nomuntu omlahla akabe kulo wamlahla akawuthola umuntu odinga akawucinga umuntu odinga umfazi mina nginalo itshitshi emhlangeni abaningi ngikushade ngisho phupheni ngikushade phela ngikushade phupheni ngishada real life yabona into uzongishada ngoba umuntu awumthandi nento asuke nayo umthanda ngokutshitshi unaleli tshitshi umuntu umthanda ngamthwalo yakhe mina bafasa abawu11 nje ezofika nengane ezofuma phela ngizofuma mina amvuma nengane eyiwayo angithi ngiyamthanda nabo labafazi bakhe abawu11 ngomthanda nabo ngabe phela ngize miya ngoba ngiyamthanda angimthandeli into zakhe nami ngiqhamuke nomhlamba wengane ezu6 soshada sobamsana bosizishana ngamane kube njalo ayabonika sishiyekile noma siyeke kodwa akangahle phela ingane akunondaba phela nawe izingane zoyifakela imali kodwa ayingahlali nathi hayi boarding school kodwa ayifuna lo izodweba ngakho umuntu ozoshada ngawe enxothe nawe ufuna itshitshi ushiya ingane izodlala America bengezoba ungathandi awu emhlabeni izogqoka amabhesi Ngenazaretha ngiyofuna itshitshi. Ngiyofela khona namhlanje. Awona masegqoka izinto ayikho. Wona mhlamba kanje ngaba nawo. Okay, malume lento kushiya abantu abaningi. Kumele kube nomgomo lombandela. Inkomo akusasefuna inkomo ezu11 sifuna ezu13 abekini kushada ufuna itshitshi nawo hayi angithi uzoshada ngitshitshi nalezi ezuthuna nje nezuthuna hayi phela umthetho othi phela njengapresident yethu mina kufanele umthetho othi wangimithisa uyangishada. Njengoba umlalelo wami izoleka insizwa ikhala lapha nesicha kule video kufuneka umcineke nethemba lokuthi umcineke mhlambe ngahlaziya kangcono noma okunye engakuhlakaza kangcono kodwa umcineke okunye wakuhlakaza umseleke futhi wakuveza ukuthi uma ukuthi ingane usuyimithisile salo usuyithatha phela uthi ubani ozodla izinsalela zakho
noma ubani kufanele athathe lowo mthiso wena wamshiya uthatha amatshitshi. So ngana wathi ngiyafisa nje ke sikhande i-conversation la ezansi imibuzo yenu ngizoyiphendula ngevideo.